Dorbar senong nongra akas nginengkong kakat kandai tarik no para arajar arpoar. Kalayo ya ke NOC na ka office jong hima melim banchna ya katelong Urang ba senong ulapan pau ga jing sungkuman. Badai kuble ka office us ke hima melim. Kabala shashkor ya ke jing karpat jong ka senong. Bad ongru baleng ba kane. Kan hirap sibu ni ki ba nong song senong. NOC bahagia coba senang nongkrah hai kapan pan pun diajar hai harapan penon kami ini dah dong umpam undi bok senang nongkrah ya ini kuat nah dengan ini hilang basnya tempat kampung Indonesia di PM nakaliang jong dorwat senong nongrak ki wei ki pernah dekat ki pun dong ki melak ban ni koi lang lu berkat dekat ki bayar dan hani ni lah ya dan ki executive committee members jong ka dorwat senong ni wan ni da pentip tang ki press ru namar bangi hidap da jing kemen ka ba kraw hado kata-kata ba nakaliang jong ki hima ki la sngola snap ye jing god ki jing nam jong ni ba de jing don kam ka ba ni don kam namar ba ka senong nongrak jong ni ia tip pa hi por khaj ba kadai ke senong bu kerong ba ketolong ki ba he kadan hi po nongra tamba kadai ketolong private ha ka ba borok sodong kasar ki supply nak ketolong jungi ndrai tang ba nak benta ban di pa para po senong ngim don te hot ha kini kisnam ki beladap khat usna marjal khat nyong ngilayo ya ketolong kepada nak kepelau jong ke Martin Luther Christian University kepala ai subhari kongres pada hakatu ke jaka bi ai subhami ke don ru ke sing ke ba dei join kong sibil da ngrup te kito ki tolong arteli la kelop lang la pelong ke we tolong ke ba he ban ngi sayo ke skim sam ba di ke senong jungi hang te nong rak ka ba ka first phase jong ka dei san kulur ndre warlak ketua dari first phase la pentrai ketua first phase hakini ki senam mentah bagini first phase la benong bakalakot hadu 90% ke completion kabasak mentah di tang bantes ke pumping line bagini kita berkhot dan install ke pom ke bahet ke badan hang tulah po compound ke Martin Luther Christian University te ke badan kam mentah kalong namar ke first phase kedai becek tang nak ketolong hadu hai kita pum giman pelang stationing saga selusan filter buat ke clear water reservoir keban sedang stationing arteli kita ngijaka te kini ki jingtrai jong phase 1 ke badai kentup ke top pump house but pipeline main pumping line ila dap katop dengan sengokumen nakaliang jong PHE Hills Division ila mang da katop ke bahe ke bah hadu nyulak litar ke bangi antat la kumno katok ngila ban penya eka la kumno ke population ke bah hadu kumalai pusnam ye te kalasuk kadai nalor ngim dan jakangi kerdu jaka bah ani katop ru dei da gajing yarap jong kitrailom ikong lusila pungro ikong pritiman pungro pengi sayo gini di jaka te mentah ka benta ka basak de ke phase 2 ka phase 2 ka pisah ka ba mang nak benta juni ke kot kumbak hat praklur ye kani ka phase 2 pat kadai na katopum syaki tiliw yung bril ka house connection te kawai na gi requirement jong phase 2 kawai na gi jingdon kam golong bangi dang day ban yo asyuk ki additional sus ban pendap kata ka nyolak litar lakum no ya ka bakane ka sus na ka phase 1 ka bangi yo kan numpot poi sa kata kan nyolak litar kum kan numdak tok na don ka ba nyolak ndrei ko kan numpot dak nyolak na ka phase 1 te nakaliang jongi ngidan kam additional sus na ka PHE gyong ladam dan sus yu nai ru ngimban singin ha banwat ki jaka bandril hasinong ndrei ngila experience sa drilling gidan ki jaka ngil adir ar lai jaka gi batur khawro raw mundandum ina kata ka possibility ban drill ka kebu kijing ar tintip ka banlong ne ka bamlong tenrei da ka jing ya perkhat jong ki paranong trai kam snong bad adin nang ta da ka jing kitkhia jong urang badong jong kadong nong marbo ba Johnson marbo mau bat gi bre jong PHE ki le her chigani ka jaka kabalong mark haput bat kanongra bat ke reserve forest hang tei it serwat reserve forest kadon sesiliang kanongra seni sesiliang
Te kadan gawa hang tu ko bangi ngi tip kum gawa pensyamet. Dan ngi dak tin senong yong pensyamet. Dan de her kam churum ki ong gawa kayan. Kaya tengku buat kita area jong kena greens ke her ter churum gaya kapoi sewa umba. Te ka sedang nang te na gini ki benta jungi kanong ra bat ka it Sherwood Reserve Forest. Te dalam lepe gitu ke ke badan hang tu katu ko ko bami nang to kidan kitulong gibarit ki ba penlong ye katu gawa bakan nda her kham churum ka kham he te nakalyang jo PHE nak Hills Division ki ong ba apa pai ye katu ka te kamut kadon jingkermen ba dakani ko la ban pedon kam tang ba ngidon kam ke NOC ngidon kam ki kot ke sla ba ka snong ka ban pen ba kadon authority ban pedon kam ye katu ngi tingim don kung kata authority ngi dei tang kador warsnong te nagtakadaw ngi sawan ekran sene sekehima ngi ekran ye I menteri Karluki te mi tang sui asngo hi yang ka biang kam nilai tho ai ra jing tho tingi ai jing tho sene sekehima bat hadin bengila ai jing tho ni smo kumen bengi ai kane mulu mala hubna Oktober jing tho kiru ubut hi kila jubab yangi bat ngi layo jubab bala pentip ong wan sim no ke NOC